Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hadian ka jingyay Phet ka bajur bha ki Pulit jong ka West Khas Hills ki layo ban kemno yu brio uba suba donkti ban thombor ki shikurim ka balaja ha kapor RBJ Minstep jong ka life hui tari ubnai naitung arhaja arpu hendriu ha ka shnong maurok por so South West Khas Hills. Ya kani lepin tigna do Superintendent of Police ka West Khas Hills uba H Khar Kungor MPS ha ka sisa jan jong ka tayo. USP ula ongru bayauti ubriu la yoban kemno hakapor prabaje menmiet jong kalai phui tarik ubnai naitung arja arpu hendriu nakwe ne kijaka hakli yo nongston kata hadian kaching Phet ka bajur lambar kaching trailang jong kishnong bat ki VDP shu USP ule thuru bhagajing toket jong ki Pulit une ubriu ula kubur ba ula let chakati ka yeng bat uti ubriu ule thuru ba ula pomru iki wire light ban penlip ya ka light hapo ka yeng Shu le thuru bauti ubriu ude ubelatip kerteng u Colding Star thongni arpu arsnam karta bat kani kaching kemno jongki Pulit yauti ubriu ka dei tang hapo ka arpu saukanta lingba kaching trelang kishnong bat ki Pulit ka nongston bat ki VDP CNA USP ule thuru bauni u Colding Star ude ubriu ubela judan case teng hakiwe ki district bat une ubriu ule donru kaching shongkha la katukane bnai bat ketika Samla ka ba khat prasnam ka karta Nang talo ongru bakat kum kaching toket jongki kalong baki kemegik pa jong ketika Samla kim sngotanat ya ketika chingade ka jongki bat kumba katukan tayo kim ya shong langshu bat lo ongru bahagajing toket bat kaching lap ki Pulit kalong ba ubriu ule ya ketika kam kadai damar ba udom ikite ki kemegik pa jong ketika Samla ba kim sha ya u ban ya shong lang bat ka khun ka jongki Superintendent of Police ka West Khas Hills ulo ongru bakat ba kaching toket ba kaching Phet ya uti ubriu bat kaching wat ya ketika Samla kadang ya chakmat Layo jingtip bagatika Samla khat prasnam ka balaja katika sngi kalawan phaying man ha ka life way tarik naitung shu ulo ong bahagajing toket ketika Samla kala phla bakala light Phet na kakti uti ubriu kat ba udang yo Thiah ha ka we ka klau ka badan ha ka shnong selei yau ken West Khas Hills kat ba uti ubriu ule lam ya ka hadian ketika jingthombor ha katika yia le thuru bakala phla ba ha ka por ba uyo Thiah uti Samla kala yo lat ban Phet bat hagajuk kapor kala yo ban kni ru ya ka wat kabala purun kam ha ketika jingthombor bat nakalyang ki Pulit kila pha ru ya ketika khna ban ne ka medical check up sha civil hospital nongston bat menta kadang don ha ketika jaka sumar ban yo eka jing sumar ka babyang la ban kdo hangni ha ka step jong ka life hui trik naitung ha kapor sau bejimen step ki Pulit ka nongston police station kila yo pedang ya jing pentip na uwi urang ba na ka shnong maurok por so sat ha ka ba uba elbin kharbani ba ka kong sildaris kharsentiu kila sha thombor bat sha penmensau hauti ubriu dakba uti ubriu ulapanan kam de kitiar ki banap bat ketika cinca kala jah kapor kumba RBJ Minstep jong ka life hui tarik ubnai naitung ha ka yeng sa jong ki shikurim ka badan ham maurok por so san shu ikite baro armut ki shikurim ki bala sha thombor la ra sha civil hospital lagi bahyeng hasam hakba ka long kmi ka bala mensau jor na jing sha dong la penkit no mar sha shilong kat ba kham hadian na pentip ba urang ba ula khlat no na ka jingjor palat ka jing mensau lo ongru bana kalyang jong ki Pulit kila register ya ka case bat ka jing toket kadang ya chakman step jong ka like we trick u nai ba nyo ar ja la punriu ka po Northstone police station u night officer la yo ko we ka information na u we rangba na pasnong maurok por sat badru na ki liang jong pasnong ru kila ai go information ba kaladan ka jinsha thombor ya armut ki shijur chilo iba elbin kharbani bat I kong sildaris kharsentiu ti halor kani hadin ba kaladan kani ka jinja la ai kani ka report I ayo sngo ba kila bahieng bat ki parmacan kila raya kini bro armut ki victim ma ki lara ki shepo Northern Civil Hospital ti marsinjo ni information ru officer jungi na po Northern Police Station la proceed shati ka jaka badan gani ka jingsha thombor but haka inquiry ki ju laba ladan we Runar ba thombor ya kini armut but haka ju por layo ka jingtip lagi bahieng sem jungkini ki shijur bakawai ka kun kan ka jungki ka khat prasna garata kamdan shu higieng bat kalaja tim marsinyo kani information na kalian jungi ki police ru nila ya
tie up ki shnong ki paramajan ke shnong paramajan ang tu baru ki village defense party kumia ka VDPC ni but kini ki shnong paramajan besopian ki shnong banginya pelong ke jingwa di twet di halor kani hadian katu kani pon ni yo sakani ka khubor ba we ni victim bala shat hombor I ba Albin Carbani I laklano po Noston Civil Hospital but nakani ka jing shat hombor di hadian kadi pan niyo sa khubor ba ini kong celeris karsentiu lara no I ko refan I khamsha shillong apo anigrams banyo ayakini ka jing sumar ka khamba but hadu menta I yang dang tai de ni tang ya continue shu bangini wad ini kong but hagaju ko por ni la yo ru ya kan ka FIR mo na I kun chinrang chukini ki victim armut but ni la register ya ka case apo ka ki gendon si spotlight si spot kendai si spot pra si spot sapo jongka BNS de ni adin ni la yo ini ni kamshong that ni la ya but ni sedang menyuat mempeluang research ringkat bagi senang bagi BDP but hakapur kumba arsitek lai biji ni yo information ba ini ikun jom ini ki armut ibadan kat prastam kerta ilawan pai sesnong morok porsosat hadin bi ilawan pai uniru iong nilap pawud buat ki officers juni udan tu uwe berang don tu spot ni apa backup show but ni lap ya ba iong bajing gajing toket ni lap ba iong ba ila lat ke keti jong ni uwe tau living partner jung mo bekerteng Golding Star thongni ulang arts nam kereta but ni hakata kapor bengila toket iong ba ilaj Phet hakapor ba ni udang yo Thiah hata ko ka kla ti ka jing ka kumnu ki position ni kalong ba masendan gani ka jingja kat kum ka statement jing itu kena ibalawan pa iong ba hadian ba uni ba la rai la yalam sya ko wen ki klau ka jang ko gestion par marjan itu sya sile yo ken but hadian kata la pensyong ta but hakapor ba yo Thiah uni non accused mo calling start thong ni ini khat ni kong ba khat pras nam karta kun jong ini ki am ki victim ila yo la ban Phet but hagaju ko poru ila wanra but kedi snon kata ko ta ka white ka ulang ka wi ka down mo ki on ka match ti kani ka match ka bala penokam banda thombor ban attack ikini ki angut ki victim kat kum gajing doket chumi hadu mata ni dang ni la yo ni la establish shi kini ki sakhi ki sebut but ni don to the evidence bagi new wa calling start thong ni wa arsenam karta te wi ki subala le ya kini kam but ka investigation ka chumi kadang ya chakhamat ki seizures ki bangila le baro na ka PO na ketiar ke bala yo mensis ke juga weapon ke penengkaman penyap ya ni ba Albin Carbani ben tombor ye consideris hasentil kani ka weapon ni na pen pa for forensic examination but borok ki evidence ki bangila collect di sabti ni pa ki for forensic lab panle ya ka examination but hadin gitu ni sa and continue show ke investigation pan ke jongi di kani kalong tu ke bangila yo do mentang but yo ni brio mentang in sa forward de shapo court produce u court but in sa pan police custody bila wan rai tu nakaliang jongi nila seize yang kani ke weapon but bala produce the ini I kong ba khat pasnam do ang bala syara au ni 11 partner jongi Golding Star but hangtang ya sis lengkap ru kajington lang jong ka forensic team ko bala study ya kani ka PO but yarap ini kumnu bangin gather ya kini ki evidence no ki evidence ki balong tongkam ha balong crucial ba but
kumta hadian beladap sis ni lapha mi iru benle yaki ya medical apa non-ostensible hospital dia ka medical report ka jong ita yang kumi mo khat prasnam karta i ong ba ka shudan ki minor scratches apo ka kejap ibong e gitu jong i but yang menta ki admit apo civil hospital nostan namar ki kwa ban observe yi namar ba dan ka low bp ru yi ti ma ki admit i dan sho apo civil hospital ti kata kajiya wa jungi yau tau shram tau accuse ma ubangi la identify calling star thong ni nang ngila identify u nang ngia persyang ni penwa ni penukam ni sources ki VDP evolution but khakpor kumba prabje ki don gini ki pulit ki jungi ki ba ngila bokna banle ni kam banwat yu ma ban what you nong le kam snim you accused person but hakapor kumba prabje jongka met ka ba live jongka met jongka live hui tarik hi nai ban yo arja kan riu la yo ban pat yo ni na po kli yo ti hatien bing la yo ban na kli yo ni la mara no u chanat ni la detain but ni la arrest you but hakijing docket tu jungi ni lapa o u bor ba ula le chete kayi men bi ma but ula persang ru ban wa forceful entry apa ketika PO ma place of occurrence te hakata kajing le ju ya ni la lap ula omru ba ula pom ya kaniki wire light ma ban perlip ya light apa jong kayi tiba kini ni la yo ki saki ki sebut bakaladan sya kajing sya hi kata ba lapom hi ki wires patru bakadan ru ka sign bakadan hi forceful entry ko kajing kan ti alor kini kila naka statement ko jung urung ila la ban corroborate but kata kajing lap jungi po ka jaka ka ba dan ki kajing ya comes ni ka place of occurrence but hadien kata ru ula om tu ba larung ko yi but hadien kata tila dan kata jinja tu kakam bat usai lam no ye tak kenapa syati keceka ke ba slayo kan ke bai heding ke tu bi la la man pet ti kani ke jingkem ju i kelong jong yo tu nong le kam sni ko lingstar kelong tang na po apso tama limba ke jingya trei lang jong ki shnong military stom na ki police jong ka Nostan PS ru ke jingya lam jong additional SP jong ni ko skasils is kini ki special team jungi no special cell kita kat ru VDPC ni baru ila la banda singkya lang banda hadu ni yo kem ni no kam sniu ti kumban shu pan ru ni breu new accused person ni calling star kalong ba ni la judan case tank ru shiki ki jeka mo shiki ki district but uli ula ya don juga tak kajian syong but ini kong bakat prasnem kareta kunjung ini ki armut ki bala sya assault but ka kat kum kajing toket jungi kajing lap kajing tolong ba kini ki pa jungi kana kim so tanak real ki long oppose ya ni ka relationship kajing jongki ma ula ya syong ni katu kan ni banai ndre ki la don katu kan ni pada tayo e ba umju ki la syong separate na ki kham sha shu ni ka ba kin ogon wan bani syong lang te kat kum ka jinglap ke jing toket ke jong ni kani ka investigation hadu ko ni report ni lap ba kani ka mo ka ki on ka kani ka motive ma ke jing mo ko jing ko long ba balik bile kani ka kam ko long ba udom ye kini ki kimi pa jong ni knaru nama paki kim sha ye u bo ni syong lang bat khon ke jong ki he ti halor kani ti usa le ban le kani ka kam ko ja shi teng me hak por ba kini ki armut ki yang Thiah ka por shimji teng RBG ye but lorong kamra bo strike ki la yo ki fatal injuries mo di ba albing ru la kram no ba di kong pede seldaris kasente bilang ban menta ha
jing smart po nigrims. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. He MIT University Meghalaya man kasni kalong kajing stang bathuma ki jing ikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat ki jing ikai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.